Tabacheyo omukahumurako betunana muchweka chitu chenjiri program echirendia msimanta oiniclea mpaka harisha itano nsime mbabazo watambula nitwe omuchweka chenjiri muchweka chitu chechigambo cherizoba erizoba ni Sunday kandi nizoba ry'ebirabiri nabiri okwezi kwa mwenda 2024 nsime mbabazi ahabo kwezi kwa mwenda turi baturiyo ntwiriza hamuheru simane mbabazi ahabwa berere bita bari yahishomero kumara yisande yo kubanza ubona hanga barenzire kandi ubundi washanga ikigambo twacihendera twaciha omukutandika ningasho Genesis chapter 32 verse 22 iyo inobire bwawe genda no yishomera mpora konka what I picked no kugira ngo cy'abantu twegese kuremeraho wabana ushaba oyine kushaba urukuremeraho ndeka kushabera izuba nyincakare byabura kubaho ibyo riyo nushaba hanga bikabura kwicira ukereze mukono utunyewe hata ntari kiraho byo kushaba nabirwaho chance twegese kuremeraho mkayakobo kuyaremireho kandi urhanga kahikana hakumuhindura izina akamwita Israeli mwene mukasheshe ka Sunday kerizoba ikigambo cyiti cyacu twegisango twabantu shaba tweje ukuremeraho ntumanyanga biri kutsindikana bingi mirabana message ni mingi obundo tambuke kihije cyo bucibo wakirigire muhije ki konka bushidlan kureba twaremeraho ubirahanga ryo mwezi wetu mwene ceke kitwagaruka nacyo neceka cyo ubujurizi ubuntu bukura hamagara gabikirize Yesu kubo mujeno w'amagara gabo abukwa ko kubana umugamba ho uhurano yijuramani ico kubana ugamba ho nobano cyamanye ko kubana ugamba hizina rya mukama wa Yesu Kristo you feel umushongozi yagira ati I feel complete when I'm in the mighty name of Jesus. I don't miss anything. Nimbani impurandije mweno uwishe mwija hakagamba hizina rya mukama wa Yesu Kristo icyari kubana agamba nabana asumanye icyari kubana mugamba ho nabana cyitegereza uko narahuraye namani kumugamba nizagumana ingamba aruto atayisa wishe mwe ari kwereza ubujuriza akagira ati nyowe nyine mu ruma atkunkani ikore mu office ya Yesu. It touched me kahurira mbwe nakwatwaho because taine murumo kunka Yesu na murisa na munywesa na muraza na muhese inteburi cumwe ati nikora mu office ya Yesu so kimanyisa nkor kumwitiriza yategeka amagara gawe yategeka byawe byona akategeka amakagawe akategeka abana bawe akategeka nangwa no business zawe. I am telling you na kurisa na kunywesa na kuhaburi cumwe everything. Mwene nchiriza tuwachile Morris Gumoshabe nuwishe mutu atayiserizoba. He's a very young boy konka inebinje byarabire mukuza kwika kwitiriza Yesu kujuna amagaraje akajya atanayereza reka nchirize Yesu akwata hamagara ganje. Morris nibinje byarabire mu kandi ninyesigangu yo munyetori yokwe ubundi tokikirize Yesu cyo mukubanganisa atabya Yesu bitunishe kama nzenze wo mfumu ampereza kandi tukanje akankakoze se ebintu nkebyo so Gumoshabe yija kutugariza mu amanerizoba itweke minyeto abatakikirize Yesu kutegeka amagara gitu. Mwene Morris nakushemererwa mazima nyine nakira madamu orirota Morris ayireje tayinishonga mukama simu mununga ubuzima nanye ne kurengurire ukubaka smile ko nkabani kerekangu you very okay. Mwene Morris twenda kumanya Morris niwo ha Morris ukazarwa bazire ki Morris wonyine kai izina no banyita Gumoshabe Morris ngazagwa bazire babiri bombe baciruho ninsime mbabazi Mr. Byanyuma Dennis tugumisereze na Mrs. Chumuhanji Jane nazarwa umuseru nubageta buhiga nishanga umuraka gwa Kibingo nyakira tabona kanso ntunga mu district amayitunga kama wita sima hawe mbabazo kurinda bazire bawe kandi ndishabangwa yengere kubabahire n'imyaka minzo muzonga. Mwena wishe Morris twenda kumanya mwazarwa abana bangahi kandi kushoma watandika mwaka ki byagenda bitebyo kushoma tukazagwa abana mushanju konka umuzigijo witu ni turamushangireho twena mukaga turamushangireho so ntubara abana mukaga binazagwa ndi umuje wo kubanza kandi ndi umwana wa karumuka umuje mukuru ninye umuje mukuru muka so natanduka kushoma ngazagwa kina na mushanju natanduka kushoma kakina na mwenda humbukura tamunyanya zuwabe nananga just ndo kumukura tachonka konko kushoma kwenyine ngatandika 12
so ntenda kumanya urugendo rwo kushoma byagenda je ninga bazire kukaba kuyukwatirira school fees no manyembera egumire neguma ushanga n'ekitabo cyabira n'ishomero wazira bagumana babingiwe morisi mwe ntenda kumanya urugendo rwo kushoma P1 wagiheza je twaheza P7 umurugendo rwo ntenda kumanya rukatambira ruta ati okushoma kwanje nintekateka nkuza kuzagwa imbere ke shake yatandukaniterera mbwene ikata shake yatandukaniterera middle income family so nashoma P7 ubuyayi nabutandukana kahumwe cha katanaho so nabona irishumero ryantama kunga finally ukigira ngo ryantama bakwindura kunabingama ntujyantama muzeya kanja ngo akayino experience yecu kugira ngo either nabasapa ry'umwiki umuriro ngumushimisa uwo mwana ya somwe no ya teenage so finally yijanto ari umushimano mu gitito je progressive aharuguta no hana mariri P7 and I made it with the first grade. That is good. So obuyayi wazango kabutandika wa P5 P7 no obuyayi bwaguma mumpora bukaguma mumpora mpora bukoza twaza mu secondary tunga mu high school babaza bashobora senior 1 senior 2 mpora mbuyayi bwawe senior 2 aho konka akarimo umwana wo kumweta kumushe morisi babinga kumushe morisi uriya bo kumweta nyuma so mukambere babiri twina amazina gakushara okay twina umuntu uje bo kumweta kumisereza morisi so senior 1 babinga kumushe morisi wo kubanza atari nyuma senior 2 babinga kumisereza morisi atari iwe waguma iwe nagumaho ninyushwe musenior tukumur kumusenior 3 heda kanyeta yanja tukonga yiro kunyana ndetera report yawe so report naje mudetera shanga atari nye babinjira kunkati nkeje mbozi numukati kuchumanya no apart from my brother wena bintebeza so nashoma senior 3 ganyu muzana umuntu wa volleyball so dosi yanyeta nya tukonga ntenda kubinga ato ukora cyo ntenda gukora cyo kubinga so yanja munstami I read my books nashoma nkastir bagumizamo banteraho repeat ine wo kugira ngo ntagaruka kubira kutamugiye repeat so na repeating senior 3 now by then my dad was working in Dubai Akaira Car Dubai so senior 3 senior 4 now ataho muze yagwara yagaruka turi Dubai aho ntembera byabirekari doze izo kandi urebe sentence zijaje so kandi myaka education kanji twara mwenu kecho takufo so kumaze guhereza kwija byaguma kandi byaguma ngana shoma senior 4 nagiza sister wanje akaje senior 6 so muze yanya 30 yubu ananka burya hambarampora naje na garaka na shoma senior 4 yarga mugi tinkabe ateragira mugi kozo ko ino byayi kandi kubi so ko ino byayi bwinji senior 4 byarema konkaza iri konkaza kozire so yandati nunda benta kubasa kayihangano siyo nagara kumuere mu ishumiro ryo rumwe rero kuro kwa minje nazanye kira secondary school so naza mu senior 5 kuri 2015 nashoma senior 5 tamuanu yahwa tamuanu kakora points zintakabasagamba tamuani ya senior 5 konkaru report cyo kumata nagishikize muka kare tino wajimbure ziranga kanya bakamara surugaruka henyuma hari amenyeteri yone tureba right now netwenda kumanya ubwo buyayi ukabanozo mbidongo ukaboryo mushambani mwani twenda kumanya buyayi wasanga nanyeteri yone reba right now harimo abana bitwine basigaza bari mu senior 2 abasigaza bari mu za senior 3 kunkabari mire like when they take themselves kugira ngo bari on top of everything so twenda tumanye ejembera eyo abinora bamneha kandi yakoremise kutunga those points zirizo atkuna kire ntunga mu high school groupe ina joining kashanga yabana na bintu tuyindishwe nabo bujya ngo kandi zengo mushumiro mingi tokano uko serebo kandi serebo atuma itenda age kandi serebo ecyagizira kongera gukora pyopura ninyuka ruho ubu right Rwanda nasana himbise ko yijo ashumiraho ya Havas ya John 10 siku ya heriza at last ya jati somebody to
remind these people about where I got the preach money ayini ya preach money yanjye ninga umushomero jona nenye na yeruza umukono nenye na kigarikira so yampe mutware ibiri haza yaje impera umisho bana atabana ngubu nisereye kugaranga so mtunga mesikuru nkani nturuka nkani betting ubiro bwa kahizire betting karu SB bagano jeta sports betting Africa okay ninyuje karunzaho namagagana rahona n'umuntu w'uwitu mwene kirebere cyuwahibwe reverend nacyo kikaze mbetting nacyo kikakitakabura kunanga okay so natoroka nuko umucumu buna binyina bwo ibya bishinga ndakabasa kubiza mukankira umutukanye n'imyaka 14 by then okay so nashoma nahiza n'icyo musini ya 5 aho points zina koza ndingazi gamba uko azikazitine purura zikazitine sinjo tubambuza report na nturahangana akasinjo batagimbuza ishkembere mukani imbita tatayine kerimbi muzeya kana siba mukeka byana kunkanye wetu akashasha umugongo nje ko operation yeka mumare mutwara 78 ka milioni 78 aziza peasant is not all that way so senior 5 second term pakatwatu ino misaha nyakera Catholic parish kayibembigwe direct archbishop Bachenga so batucereza twari bacererwa bareba bishop atakwisha bishop akija kare ngo twari meseta kwa hati twazo mu mboze yitu kwa bari no bakora final remarks father yagira ati nibo bantu muri sako bashyire kumuya abantu bankunda tinki jya bihimba hati bara abakristo bashika itokune mboze yitu abeturum tukataka kira kushika abakristo kwa bari no baheza kushika tukashika karabamo father yagira atabana nkaba terusine ya 5 I think that was my worst day atabana nkaba chikwentaga kugira ngo babe no community okay archbishop kuyimutira yakitaho ki stam it is a Catholic founded school kabije berabe no mwenda byo kwa gatanu baba bingo 15 bakatubiga bero mukaga byo kwa mukaga 2015 still atko nashyikiromuka zeya tedebu yuskota yawe njijo ibyo kushoma byakomaho abahatana bakweto kuyiroba kungana bwe still kuna nanjere buyayibuka bukindu tanahwama hatwadana ko influence ngabo mundu mushimira ngo kuri strike kandi okay kandi ba muri yaheru tujya heru kandi batura strike bajikora nkunka yafu konka umugejo mbera yona nagera aba munsyo muze yanzi biro kushoma nashitamire hata vuko sinabo mwana tunabo imana nakize myaka 17 kandi n'inzu mu 18 hata nabanyineka nateganisa muzeyi kana kamuteganisa kandi abo nanyinga n'injimo mukamuteganisa ngo every day ngwanya ntu muzeyi insasara so batanaga kumva yiremero ubu wire ko kandi bashobore bitoke nabo umwana w'ibitoke kuvuga bitoke agari kwekorera bitoke okay babiteme mbiye ko mbitaruba kekorera bitoke madamu kere yanke korera bitoke mama ko yereze n'ibya yabireba byamushura yakushasha cyane yanshase atomanyira tujye tugende Kampala so naza Kampala remember musasta wanje akajyo university atobo so muzeyi akajikusanga excuse ujya dekuri yabanza argeyo niwozeyo nayihangana mumaninja I had hope muzeyi nakwiza nanterira ninga ariko mwisho ngo 2016 yaza operation okay atwe yagira operation naho ya karacho okay nuto abetu dushimbuse bariya nato twabura konkarahanga yaguma twatirireho bagubana basarizi bagera bate ubwo university bagubana bamukwatara beka so narwo mbitoke aho ninyuje kama mu kwantire Kampala ngatandukira mu murumo bwo gutambuza imibazi nabwo nazikora stapurgayo okay na byantama nazunga house boy ebe bintu umuntu wo mukana mugambira nahakana konka bwa house boy ngabukora bwo kuba icyakwakanara kare muzeyi yinengeri yabastre yinengeri yabaru mukari konka bwa house boy ngabukora mezi mukaga
nakorwa house boy kunahereza hamwe masuku mugamperire kamungu kushuma kwakumaho kwanje kantandika ibyanje naragunga house boy nazumbekeri kejya hucitwe nakora mukona ryumbeke nawe nareta kunanga araho abana bawe batirye mu bindi kuhinga kubera gireyo bagure baje nyata ingeri y'impakisemo tinkore mwafuka naza mu bindi waza kwinga toka manyire Yesu ukiriyo na yesorora njye kankore samana ganje tinka manyire Yesu ubwe tino wa mungambire nimbora n'umuntu kwiyaba mungambanya tubona kweri nteje ni fiction ariko umuntu arikubujuriza kajya ngo ni fiction so njya nteje ni fiction ninyujuka izuba erinyereza kugira ngo nifuka yandemo bakatujya ngo tuzo kubyare bihimba upinga kandi mbemanya ngo kubyare bihimba nyonga ni mo kubyare so muhoro ngata mu kubyare safuka kandi kuriya ingeri bakoramo nabakora nutebo general pesi y'abandi bagendera kore bajya ngo utashuka bihimba bitanu tushimo kushuka bitanu kandi nkizo ujyo kubanza ngashuka ikintu cyo kubanza ngashuka bihimba bikano birenga kikumena bibiri so narengwe cha umurumo gwayanga aho no nagendire nkanjuza kwa tumana bwanye kaza mityana kuna kiri mityana kuna nabo farm boy shamba boy nabo kuzitara nabo kukora umurumo gwabe kujya umfamu bwene nkarhanga yankwatara atokwe niyo nayegire kandi vayisi yo kumera mago mukati nkebyo umuntu w'umukana mugambira nje tugumana takubicenga akakona bimukumuka ati ndeba dignity ya family no turabe twagiriye sindi ukatwashimukana bashanga mu gihe n'abantu natambura mu gihugu bwire mu gihe mbera naza 40 naragakora nanje mcyana nageza kujya mu nzu mu Middle East na bibyagotana nageza kujya mu nze umbo police nango polisi bo karito gwari abuko wobwe konko polisi mbuza kunanga ngana amanyere ko Yesu kuna herze narugumunanka kuna rugire nityana nija nakora gwe bikona karuke kariho kugita spectrum mukazi yantende ko kora kicks aza yantende ko yampata imu I think that day ejo moment none nje kujya konka hanga nabasa kuba ko kwenyine nganya para yinjire kuza wakaziye ubwo mukazi yacanga office yakaziye yatwakora turabana bingi ninye nayitabire nyoko hati yanyitanje ati umwana tamanda kabanyizize iwo bwinshi wanyita so twagenda tazaniye n'umukozi rerere yampata muzando conditions nari ninzo basi nanye nambuza benefits na reze ya company nizibasa natandikira kuna hezi nija arukazi brother wanje kana kora Abu Dhabi ya bakana bukora urwo tugwa 40 so yanyati why can't you go for driving za kwege motoka bihango naza kwega sino truck hatokwi niyo nakwatikwe ngo 2018 sinashaka wajegera he sinashaka najegera 40 bakana bukora urwo tugwa 40 port change your road so uko niyo nayigira sino truck konka nyunteka ngo ugiye ububwire niyo nawarebire Yesu ako kandi nyujo nkazo mu hotel ngire kujya nakora kabona kumusharaba koneza kora kabona kumusharaba ishara gutandaka kujya yandi yanyiba kwereza kunyiba naranze hanze nashobwa konga uje ni mongo amuhero no garakora kabona kumusharaba kandi hatugara kabona kumusharaba kabiri taragishabire kujya ngo barabantu batamanya ngo abaye bajye mu hotel batateka ibindi so naheza najya tukeza kugira gusa kumukishara ni ndemeta kweri kunagira umujeje sayirent umudu mani nyuguza kumukishara ni ndemeta hati tabe inabe nyigeraho akaruguru akarikiriza yo kugita St Williams nija nazakereze ndukwe no na triste ngore yakatabu kesharezo kuna kichara kiriza nashanga na office yekereze yokozereki ikinjira nashaba nazahiriye kiriziya nashaba nagenda nga distance nkaho nagita kuna birindaga akiriziya naragaranto mungu ishara zone hiki hekata yazo mutu hata na zona nazishaba zona nazimarayo
tatu naheza nargayo narga 40 nija ngarka hambarra mu spectrum narga mu spectrum ataho nagarka mu cyaro nagarika mu cyaro 2018 ko nagarika mu cyaro hati nashanga munywana wanje akari umunywana wanje wo kumwita mu wizirari nabo twatatancera inyakeraho mugejo ke yose nabo bakaba mu bindesho mu bija bamukoma atakahereza ku rw'umucuni hata ngambara hirari tunga hirari tereka twajuno ate tereka tujuno rukaro akarije rugwa gatanu ni jogwa mukaga mwene umunywana wanje munonga niyo nashyikire henyine ati hirari atkungana ngo mazima ganga muri studio twazakereza igasanje twashanga bareno bashumwe no baranga umushumo bwo kucyo miceno no kwakira imigisha haya baza bagumana bagana imiceno konka tumutungana n'umushumo guru hojari kandi uguringahi kaguru rukoni distance keri impango kandi dere 14 cento yuko tukatambura nyona hirare tukacera mushumo kandi gatandukanye kubwa kandi twekobwa kanasha nkamwenda nikumwaho twazo umushumo twazamu bayegesa tahunu hona kwatigwe igizo bakabye biri 18 biri 2018 aho nayireza umuko nanyatumwe n'uruhanga byona nakwehereza hati ukungu binuruna binimuhereza ndukujya ntatrist apevinge we byo kushoma bakaba tarumu nywa pevingire we I get luck okay 2018 kunahereza ku kwatora kwakiriza Yesu nko mujunu wanje natana kuzo mukarazimati kumwonga nabisya banyamba nakora mu kwikiriza konkarahanga ntekateka ngo aho turi kuba tumuticererize no tumi karingo twatumucererize kunahereza ku kwatora aho mukushomo uvuko sabantu n'abana bagamba oto mwento ikaya Dennis twakeze manyeke manyabwa mojo yari mukushoma manyabiha no mukicara naje kwebnarga nawe nakoremwa 2018 nije naza karama kona kirekarama mu Dawn conference barango mushomo gwe nyeto yonka kukumara ukwezi rida namba wanu ngitatiwe y'ikipopora ate sente ruhanga no wakumara konke ikipopora kiyo ikipopora nagenda nakiyayo nakiza nakisigayo tuhagarika twataha kuko banza kwa kabiri 2012 tubatuje gukomora kakara abantu bakanyamba banondera sente kayaguruna ka pre group yanje yanondera sente parish yanondera sente nija nasho hatumu kushumo konereze kushumo gumushumo naca mukarahanga yankozesa manye banyibembeze n'inyeto ya parishi bantoru ministries atokwe niyo nagumini ndani nya that no yera hehe na mukama nija nakora ministry bisheshe ejo ministry ekeje y'abana bahirize kushuma batakatungire mukagine tugo byabo so akuntu nabiri inspired nkajya turuhangana kweshendereza list kora umpire certificate y'ikigambo cyawe mpire certificate y'ikushuma. Okay. I made that prayer. It was actually nyoni njeta skipper prayer kuko nganta kugira ngo it was like babore nguna kigamba nanyi ubusiye yo kuri hati aho kushoma kwanje kutakatandikira imporo umuntu nagumana konka tubanza washagara abana bumuka aho nayo kandi ndembera ne yongera kugumanira wasi hati nyemerera ndanturahangana kweshendereza utakagakira imishari yanjye niwe naremwe kuko naremwe kandi nayikirize konka barabana nabasuka yikiriza barabana batemera umuhanda bashumye ishara yanjye rahanga katigara nkuko naje muhire brother wanje ukunkurata yabana basare ya Father Bash Foundation tunga mu school yasho mu urukora togwe nawe yabana basare half basare ari mu secondary school yasho sister wanje ukurata urukurata umujo bayidena kataka bwino basare mu kwiyabera naheza yabana basare nawe so atondijo kandi ndengwa aho ndo basa kwasikanya
bakore business ya muka David Toche nayo yije yabo sembera yaba kuvimbuyemo. So ntwenda kumenya hati Yesu wikiriza Yesu kuba umujeni w'amagara gawe mukama yatandika kukoze so ubwo ntwenda kumenya hatori nkahi kandi no gukora cyo hati nkamozi mpereza imyaka mukaga mpereza kushoma siniyafu 2020 nazumu ere ngashaba umwanya wanyango nyenda kucendeza grade ya yishumi sitazi yishumi rwako kuba imyaka n'imiringo munonga nibasotire kuchikora n'impereza ko nakaza mu covid ngani aho nkana atanje kwishaba seriously abo kuba twazujya graduation ya sister wanje akabwiye nakaruma so yanje ati muri sumu bicina kuyingi nyina ngo uze kushoma tunakumurka 2020 naho umurka haza mu covid nagakatwata konka aho nkana yigira ukuremeraho ndokumanta ruhanga ize bera ko working good sister wanje atarakumbira kana cyari shumira aho nabo barebe imico yanje banyamutsa kumuntu kutira ko kanto nashuma naheza senior 6 with that abandi bakumusinga amana umuzeyi manyabiki nakora point 6 minutes ndenizo a campus ano ngeze de representant God will provide God will provide naho umurukana za campus atinja Bishop Stuart University yo mwaka wa kabiri kandi nindebe mbabazi zarahanga amazina abo kuba tinkarire kuko abana bo hano kuri umuntu nagamba ati ndera abantu bamberiro doing which course byo ni shumushumisa bwa science geography na computer imbere ya campus n'ujumanya mwino arihe kwezo kavuga n'ikisero ko kezo ka konka abantu bamberireho kandi mbasimo munonga tinkarire kwe tinkabuzugwe tuition tinkabuzugwe upkeep konka nimbabazi yabo ko yahereze mu myanya zo babe nambira yeza yakushwego manya mu nco cya munyanya nganya nyo kushuma kwanje umushinja waza kutwara myeza kana babe nampira akanja ati kora huriro wajya ngo kushuma kwa kutamu atkunka nyuma zimaniza kushumisa none kaza kuchocha munyanya yanshubira tubireke tiwe chukuru kuchora abo n'ibintu cyo wampa akawukanya ngo naje ngo tubireke ni cibi ukaricaro ni cibi so nanyanta ati guchora abo n'ibintu cyo wampa iki yampire cyenyine cyo nagari mwe kamuru yapindera kahereza munyanya zanga mihinjiro so ruhanga mberiro I cannot tell tingu basa kujya mu ngambe kiri munkarahanga mberireho tuition ne yizuro mbwire numumbwire ne yizuro mbwire aho kana bagamba tuition muri sinima nyanteye ruhanga ico kacukora yade umwe n'umwe uvuga n'ikiseruko munkani mukiriza ngo ikiseruko nyutumi mukiriza ngo ruhanga ikiseruko cyo no kwakirese tinga biriwe mu stand kama wita simwe advice yo kwereza imyeto itakikiriza Yesu kuba mujeni w'amagara gabo bacererwe abo kuba wanureba ko Yesu yabagarikira musharaba umugora kagiya imukona akajihangusi yati izwero kami umunyeto gyokwe tinyine cyana kubasa kugambara konkani nyina kugambira ngo ofeyigwe eje mbera yone yorukuraba mu yone yo kujya tatkonka kana wayo hatka yangira kisika kanaza hakisika wayitarahanga oketa Yesu maze mu kisika cyo nakikwiye kana naciye musabo ko bakagira kisika cya yero ke cy'abisirayi bayo no muntu bakabasa kuraba konkaranga yacu bahirikira barabo so ninyikiriza ngo waheza kubikwasa Yesu eje mbere yo heza kubikwasa Yesu there is no habit that cannot stop eje mbere ambi yo kuri butumi kan arkahuriza mukenda kari waheza kubikwasa Yesu mazuma ninyikiriza ngo byona nabibasa yabare mnago wishemwe munsi gumoshabe kandi twasimiwe orino tambira nita program ya Msimanta turiyo mucweka cyo ubujurizi no gukora hamagara geto na mnogi tabikirize Yesu kuba mujuru w'amagara gawe mwene wana buro ubujurizi bo mu nyito mutogo morisi shuware ni shabangu imwe minyeto wakubasa kubona inkati veje shaha shuware wahuro ubujurizi bwa morisi no gukora mnongo ahubwo abana babasigazi nabona nababishi kumukiko muzasiniya 2 siniya 3 mwerebishija mweteri kazi murebanga umwaba 2 old hazaho n'umwe kusiskara mwene wabo takikirize Yesu kuba mujuru w'amagara gawe
nebasa kuba muheru yawe konka ko kuba wateka muco kumwikiriza shuware tukakomaho konka tumanya ngo challenges ziriho omukura kwa nyomwe next turi kweta adolescence, and adolescence is part of growth, tukabura kugira bamwe konka hino kwe kugendeka abategeka mwaba mutikirize Yesu kubo mujeno w'amagaragani Nsimbe mbabaza habwa Morisi ebyara birimo nibiringwa tindi kubasa kubigarukamo konka karabo mu mbere gumire nyingi kandi yarabo mbigeze bigumire isho yarwara sente zabura ahabwe michwe yeye mibi nishomero yarugamu bambingo mu mashomero. So you can sing embereje wabo ryotyo otikirize Yesu notekwa ko nabo mbigeze bigumire muri nsimbe mbabaza habwa Morisi kure hata kagarako mishomero kandi nasima Yesu tishoneruho icyo kurya kiruho ugwenda rhanga manya wamwikiriza ebyawe nibitegwa kugendera straight line mstari nkengamba legend. So iwe yikirize Yesu rizoba ogirote byanje nabikwa amagara ganje nagakwa ebyanze byo nabitegeke, and you see him working. Noza kureba nakora, noza kureba buri kimwe cyo kutekateka kiri kubasikorebe nikibasika omwizine lya mukama wetu Yesu Kristo. Program ekiri ndya msimanta kandi kine clear mpaka 5 tuyikirize tuhumreho netugaruka.